салом бинандагони азиз. Мусаллам аст ки аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳукумати кишвар хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва дар сиёсати давлатӣ дар аввалият мондани низоми маорифро пеш гирифтаанд. ҳоло дида истодаем ки сол ба сол рушди соҳаи илму маориф бо сурати хуб дар ҷумҳурии Тоҷикистон пеш меравад ва ба хотири рушд намудани соҳаи мазкур дар ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои гуногуне татбиқ шудаанд ки дида истодаем ки дар баробари сохта ба истифода додани мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, донишгоҳҳои гуногун, литсею гимназияҳо инчунин таваҷҷӯҳи хоса ба кормандони соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон низ баръало мушоҳида мешавад ва ҳамасола аз боло бурдани музди маоши кормандони соҳа мо иттилоъ мегирем ки соҳаи мазкур дар асл яке аз масъалаҳои калидӣ дар сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. ва ҳоло ба хотири баъзе паҳлӯҳои қисмати таълиму тарбия дар низоми маорифи кишвар ва рушди соҳаи мазкур суҳбате дорем бо омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Манучер Зарипов. бояд қайд намуд ки дар паёми хеш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд ки агар мо мехоҳем ҷомеаи мутамаддин ва пешрафта дошта бошем, бояд ба соҳаи илму маориф диққати аввалин дараҷа диҳем ва фикр мекунам ин сухан ва пешниҳоди пешвои муаззами миллат саривақтӣ аст ва ҳоло дида истодаем ки давлатҳо ва мамлакатҳои ба тараққиёт ва рушд ноил гардидаанд ки бевосита нигоҳи хоса ба соҳаи маориф, илм ва инноватсия доданд. ҳоло мехостам муаллими азиз қайд намоед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгириву рушди соҳаи илму маориф кадом корҳо ва кадом амалҳое анҷом дода шуда истодаанд? бибинед, миллати тоҷик аз дудмони таърих яъне сарчашма оғоз мегирад ки миллате ҳастем ки соҳибтамаддун, соҳибкитоб ва бо шиори оне ки гуфтори нек, рафтори нек ва пиндори нек, яъне сарчашмаи ахлоқӣ, дониши миллати тоҷикро роҳандозӣ намуд ки ин аз аввалин ҳамон китоби сарчашма мегирад ки бо номи Авесто аст ки дар он тамоми фаъолиятҳои ахлоқиву заминавии инсони комил яъне гирд оварда шудааст ва давра ба давра дар тӯли таърих бо гузашти ана ҳамон дастовардҳои фарҳангиву дастовардҳои арзишӣ мо миллати худро яъне бо як империяҳои бузург аз қабили давлатдории Сомониён, Тоҳириён ки бевосита яъне соҳибқалам, соҳибкитоб ва соҳибдевон ки буданд, яъне аз ҳамон ҷо сарчашма мегирифт. ва бубинед ки хоса баъд аз оне ки яъне ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқлолияти миллии худ расид ва бо сарварии бевосита пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи илму маориф як зумра тадбирҳои хеле ҳам рӯшан гӯем андешида шуд ки ин ҳам аз қабили оне буд ки баъд аз ба як ваҳдати миллӣ расидан, ба як саодати давлатдорӣ расидан, пешвои муаззами миллат аз рӯзи аввали ба сари ҳокимият омадан, яъне соҳаи маорифро ҳамчун як соҳаи калидӣ дар тамоми ҷомеа яъне муаррифӣ намуданд. ва ин ҳам бубинед ки имрӯз ҳама сола аз ана ҳамон паёмҳои пешвои муаззами миллат ки шурӯъ аз соли 2000 инҷониб яъне давра ба давра яъне сурат мегирад ва дар ҳамон давра яке аз иқдомҳои асосие ки барои ҷалби яъне устодону омӯзгорону муаллимоне ки дар соҳаи маориф кор мекунанд, ин баланд бардоштани музди маоши онҳо, яъне ҳавасманд намудан, яъне муҷаҳҳаз намудани ҷомеа бо омӯзгор, яъне бо муаллим.
ва баъдан бубинед ки ин қадар яъне дастовардҳои моддие ки барои рушди ин соҳа замина гузоштанд ва имрӯз бубинед ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз истиқлолият ба даст овардан яъне 44 макотиби олӣ яъне донишгоҳи олӣ доранд ки дар он яъне ихтисосҳои гуногун яъне касбҳои гуногун барои рушди ҷомеа яъне хизмат мекунанд. ва бубинед ки ҳамасола яъне пешвои муаззами миллат барои дарёфти яъне ана ҳамон рушди илму маориф як қатор яъне озмунҳоро пешниҳод карданд. бевосита ин озмунҳо яке аз калидҳои асосие мешавад ки чеҳраи асосӣ яъне як кадри асосӣ хуб барои ҷомеа яъне дарёфт карда шавад. ва бубинед ки ҳамасола яъне барои ин озмунҳо яъне ҷиҳати ҳавасмандкунӣ яъне маблағҳошам давра ба давра яъне зиёд карда шуда истодааст. ва ин ҳам бошад бубинед ки озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст. яке аз иқдомҳои пешвои муаззами миллат аст ки яъне тамоми қишри ҷомеаро дар бар мегирад. яъне моҳияти ин озмун аз он иборат аст ки яъне тамоми қишри ҷомеа на танҳо яъне макотиб миёна ё ин ки хусусӣ ё ки донишгоҳ балки тамоми ана ҳамон қишри ҷомеа метавонад дар ин озмунҳо ширкат кунад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки яъне ҷомеа барои хондани китоб яъне шароитҳо мусоид оварда истодааст. ва ин ҳам бевосита нест. бибинед ки соли 2011 дар маркази кишварамон яъне душанбе пойтахти азизамон китобхонаи бузурге кушода шуд ки дар он зиёда аз 5 миллион нусха китобҳои гӯем замонавию китобҳои адабию китобҳои илмиву соҳавӣ дар он нигоҳ дошта мешавад ки назираш дар осиёи марказӣ нест. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки яъне пешвои муаззами миллати мо яъне дӯстдори арзишҳои ана ҳамон гузаштагони мо ҳастанд ва барои ин яъне як зумра чораҳои хеле ҳам хубро пешниҳод карданд. яъне ки ҳамон арзишҳои таърихӣ ва ҳамон гӯем ки гузаштагон ниёгони хешро имрӯз пешвои муаззами миллат бори дигар зинда карда истодааст. яъне ба хотире ки бинед гузаштагони мо пайваста аз илм аз омӯзиш яъне таълифи китобҳои гуногун пайваста аз ин чиз бархурдор буданд ва мардумро ба илм ба таълим ба хондан талқин менамуданд. ҳоло бибинед ки пешвои муаззами миллат низ ба ҳамин пайваст яъне ба ҳамин классикони мо ба ҳамин гузаштагони мо бузургони мо такя намуда ин самтро дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намуда дода истодааст. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки на ҳар як сарвари давлат яъне соҳибкитоб аст. мо хурсандии мо дар он аст ки сарвари давлати мо яъне муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бевосита 20 осор яъне таҳия намуданд ки ба қалами худашон яъне тааллуқ дорад ки онҳо шурӯъ мешавад аз ҳамун арзишҳои таърихии мо. бахусус бибинед яъне китоби Тоҷикон дар оинаи таърих ки дар ҳамон ҷо яъне дар ҳамон дебочаи ҳамон гӯем яъне сарлавҳаи муқаддимаи он навиштанд пешвои муаззами миллат ки ҳар вақте ки ман аз кори яъне давлату давлатдорӣ яъне форуғ мешудам яъне фикр дар он мекардам ки мо аз куҷо ҳастем ба куҷо меравем ба куҷо равона ҳастем дудмони мо аз куҷо оғоз ёфтааст. яъне бибинед ки ҳамаи инҳо яъне боиси оне ҳаст ки пешвои муаззами миллати мо яъне ана ҳамун давомдиҳандаи арзишҳову суннатҳое ки аз гузаштагон ба мо мерос монданд. бибинед яъне пешвои муаззами миллат ҳамон дастовардҳову ҳамон суханҳои арзишҳое ки аз гузаштагон ба мо мерос монданд сарчашмаи кори худ қарор доданд ва имрӯз бибинед ки баъд аз истиқлолият ба даст расидани Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон Тоҷикистонро ҳамчун як кишвари ташаббускор ҳамчун як кишваре ки дорои ки дар саргаҳи тамаддуни ҷаҳонӣ истоданд яъне пешвои муаззами миллат муаррифӣ карданд ки ин боиси ифтихори мо ҳаст. ташаккури зиёд дурустам қайд кардед. ба ҳамин хотирам ҳаст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд озмунҳои ҷумҳуриявӣ пешбинӣ шуданд саркарда аз илм фуруғи маърифат фуруғи субҳи доноии китоб аст Тоҷикистон ватани азизи ман. ҳоло ҳамаи ин озмунҳо ба хотири боз бедор кардани шавқу завқи ҷавонон донишҷӯён ба омӯзиш ба хондан ба илм. чаро ки ҳоло дар боло низ қайд кардем ки дар паёми худаш пешвои муаззами миллат қайд намуданд ки он миллат ва он давлате ба рушду тараққиёт дастёб мешавад дар замони имрӯз ки албатта аз илм кор мегирад аз маориф ва акнун
همکنون پیر و جوانی ما در اندیشه آن است که کدام یک کتابی خوبی را مطالعه نماید و حرکت کند در این گونه آزمون ها اشتراک کند. حالا که فکر میکنم در دیگر دولت ها این گونه آزمون ها اصلا که قریب که نیست. ببینید برای مطالعه کردن کتاب که خود با طور دیگر اگر صاحب دانش و معرفت و ذوقیت و نمیدونم کدام یک علم های زمانی معاصر رو برخوردار شود، از طرف دیگر با حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ های زیادی رو نیز راه اندازی کرده است، پیش بینی کرده است. در جامعه که امروز یعنی جامعه جهانی، یعنی جامعه متمدن، یعنی که با یک مفهوم گوییم جهانی شوی که قرار داریم، یعنی ما در همین زمینه، در این زمینه باید هر یک ملت از گذشته و از همون خاطره اجدادی، خاطره تاریخی خود باخبر باشد. به همین مضمون یعنی پیشوای معظم ملت یک زمره یعنی کارها رو انجام دادند که ببینید از قبیل برقرار نمودن یادگاری های تاریخی همچون یک آینه تاریخی ملت هم. در برابر این ببینید که از سر نو یعنی به چوب آماده نموده و تحفه کردن به هر یک خاندان کتاب تاجیکانی با وجه غفوروف که تمام مردم از گذشته خود یعنی آگاه باشند و آینده خود را سازند و سبق گرفتن از همون درس خویشتن‌شناسی نیاکان خودمان. یعنی که ببینید امروز در برابر دیگر آزمون‌هایی که بالاتر یادآور شدیم، یکی از آزمون‌های دیگر با نام شاهنامه‌خوانی است. باعث به خرسندی و یادآوری است که پیشوای معظم ملت شاهنامه را هم یعنی روی چاپ آوردن و با هر یک خانه تحفه نمودند که این یکی از دستاوردهای که بی‌نظیری هست در زمان استقلالیت. در برابر چاپ کردن و با مردم تقدیم نمودن این گونه کتاب‌های بسیار بی‌نظیر، این چونین جشنگیری انمون سالگردی کلاسیکان و گذشتگان ما. حالا ببینید در جمهوری تاجیکستان چندین دوره قید شدن و جشنگیری همون کلاسیکان و گذشتگان ما شما یعنی در نظر دارم سر کرده از ابو عبدالله رودکی. بله ببینید که پیش از همه یکی از ارزش‌های دیگری که یعنی پیشوای معظم ملت برای معرفی نمودن تاجیکستان هم در عرصه جهانی و هم برای مردم ملت تاجیک حس خویشتن‌شناسی و خودآگاهی از جمله جوانان را بیدار میکند، این جشن گرفتنی همون چهره های ماندگاری گذشتگان نیاگان ما هست که ببینید سال 1999 یعنی در مرکز دوشنبه یعنی گذاشتن مجسمه اسماعیل سامانی که این یکی از رمزی بزرگداشتی یعنی ارج گذاشتن به تاریخ و فرهنگ دولت ما، یعنی 1100 سالگی دولت سامانیان را که در این سال یعنی جشن گرفتن. خب ببینید که سال 2008 بزرگداشتی سال جشن گرفتن ابو عبدالله رودکی یعنی 1150 سالگی، یعنی که سال امام اعظم یعنی بزرگداشتی امام اعظم، یعنی که ببینید یکی از اقدام هایی که دیگری که پیشوای معظم ملت انجام دادن و خیلی هم تأثیر بخش بود به خاطر همون درک نمودن تاریخ گذشته، سال 2006 سال تمدن آریایی اعلان نمودن که این خیلی هم یک جذابیت و یک نقطه همون بحثناک آید به تاریخی یعنی که جایگاهی ملت آریایی ها در تمدن بشریت را نقطه گذاشت. و ببینید که پیشوای معظم ملت یک کتاب هم تهیه نمودند که نگاه به تاریخ و تمدن آریایی هست که بسیار کتاب گویم سر مضمون پر با برکت که در آنجا زیاده از 200 سرچشمه های تاریخی یعنی تحلیل یافته است آید به همون آریان وجه یعنی ملک های گذشتگان مردم آریایی و تا آنی که آمده به همین زمان استقلالیت و با همون جوانان، یعنی همه اینها یک ارزش هایی هستند که امروز حسی همون خودآگاهی و حسی خویشتن‌شناسی همون نورسان را به خود بیدار میکند. یعنی که ببینید کتاب دیگری که پیشوای معظم ملت تالیف نمودن این چهره های ماندگار است که یعنی زیاده از در اول یعنی در چاپ اولش 25 قهرمان بود و در چاپ آخر 30 قهرمان های دیگر یعنی 30 چهره های دیگر رو یعنی در آنجا معرفی کردن که یعنی وقتی که نورسان از آن مطالعه میکنن البته یک درسی عبرت و یک درسی وطنداری و یک درسی مردانگی و یک درسی همون اداره نمودن مرز و بوم، حفظ نمودن مرز و بوم ملت خود را میگیرن. یا ببینید که از اونجا سرچشمه میگیرد یعنی از همون کروش کبیر و زردشت و دیوشتیچ و سپیتامین و دیگر همون پرچم برداران ملت تاجیکی یعنی در همه یک دور و زمان
марзу бумии худро нисбат ба ана ҳамун арзишҳои таърихи худ гӯем нигоҳ доштанд. вақте ки ҷавони мо имрӯз ҳамун китоби чеҳраҳои мондагонро мутолиа мекунад, бинед аз ҳамун таърих, тамаддун, аз классикону гузаштагони хеш огоҳӣ пайдо мекунад ки онҳо дар замони хеш кадом корҳоро анҷом доданд. пас ҷавони имрӯзаи мо нафаре ки мехоҳад давлати моро, тоҷикистони моро дар оянда рушд ёбанда бинаду пешрафта бибинад, бояд аз ҳамун ниёгони хеш истифода бикунад, яъне ба ҳамонҳо такя кунад. ва фикр мекунам инам яке аз дарси тарбиявиву инам яке аз самти худшиносию худогоҳии миллӣ аст. яъне имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса яъне пешвои муаззами миллат тамоми ана ҳамун чораҳоро барои рушди яъне ҷавонон роҳандозӣ кардан, яъне роҳро кушодан. ва албатта бибинед ки имрӯз дар баробари ана ҳамон осорҳои пешвои муаззами миллат боз осорҳои дигари бузургони мо ҳастанд ки ман фикр мекунам ки дар ана ҳамин доираи донишгоҳҳо, дар доираи макотиби миёна, дар коллеҷҳову литсеҳо агар боз ҳам озмунҳои дохилӣ пешниҳод карда шавад барои ана ҳамун омӯхтани қисматҳои таъриху тамаддуну фарҳанги гузаштаи худ мо, яъне арш гузоштан ба онҳо, ё ин ки бибинед ки яъне бояд бештар имрӯз ҷомеа рӯ орад ба ана ҳамун таъриху фарҳанги худ, яъне сафар кардан ба ҷойҳои таърихӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 2300 ёдгориҳои таърихи фарҳангӣ ҳастанд ки ин худ осорхонаи яъне зинда ҳастанд. ё ин ки бевосита дар вақтҳои гӯем фориғӣ наврасону дигар яъне ташкил намудани клубҳое ки ба осорхонаҳо яъне равона шуданд дигар, яъне ҳамаи инҳо чораҳое ҳастанд ки яъне мо аз гузашта яъне ибрат мегирем ва ояндаи худро месозем ва муаррифӣ мекунем. ба хотири бозам гиромӣ дошту донистани ҳамун таърихи тамаддуни хеш, ҳоло дар шаҳри Душанбе як конуни яъне маркази ориёӣ ва ҷашни байнамилали Наврӯз сохта ба истифода шавад. ва бибинед дар баробари инҳо, яъне агар сохтану ба истифода додан инчунин таълифи китобҳои гуногун, дар маҷмӯъ мо метавонем бар ин қисмат рушди соҳаи сайёҳирам дида бошем. мо дар замони соҳиби истиқлолӣ ҳукумати кишвар зиёд ҳамин гуна ҷойҳои маконҳои таърихиро кашф намуданд ва пешниҳод карданд, ҳатто дар ЮНЕСКО баландтарин созмоне эътироф гардиданд. барои мисол мо агар як ёдгории таърихи фарҳангии Саразмро агар мисол бигирем, яъне чӣ қадар як ҷойгоҳи хосае дорад ҳамчун як давраи гуфтем атиқаи ташаккули таърихи миллати тоҷик. як сарчашмаи асосӣ метавонад ки барои ҷавонон, яъне барои наврасон, бахусус барои оне ки яъне як ҳисси миллии худро боло мегирад, яъне инҳо як шароити хуб ё ки гӯем як дарси ибрат шуда метавонад. дар баробари ин бибинед ёдгориҳои таърихӣ яке аз заминаҳои асосии рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам шуда метавонад, ки гашта метавонанд ки қисмати зиёди яъне хориҷиён ба хотири дидан намудани ана ҳамун таъриху фарҳанги миллати тоҷик ба хусус ба инҷо яъне сафарбар мекунанд. ва бибинед ки имсол яъне яке аз ёдгориҳои таърихи фарҳангӣ бо номи қалъаи Ямчун дар ишкошими Бадахшон ҳам барқарор карда шуд ки хело ҳам як ҷазобият дар байни сайёҳон дорад, ки ин ҳам дар ҳам рушди иҷтимоӣ, ҳам рушди иқтисодӣ ва ҳам рушди фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистонро мегузорад ва дар баробари ин яъне як ҳиссиёти худогоҳиву худшиносии ҷавононҳоро бедор карда метавонад. хоб бибинед имрӯз агар мо гирем, агар умуман миллати тоҷик яъне миллате ҳаст ки аз ҳамун дудмони таърих, яъне миллати фарҳангофар аст. яъне ба ҳамон маънои чӣ аст? Ба ҳамон маъное ҳаст ки огоҳ шудан аз ҳамун таърихи гузаштаи худ, огоҳ шудан аз ҳамун фарҳанги худ ва огоҳӣ шудан аз ана ҳамун
ارزش‌های فرهنگی خود. خب ببینید ارزش‌های فرهنگی ما امروز در ان همون با طرز جشنواره‌ها به ما آمده رسیدن، به مانند نوروز و مهرگان و تریگان و صدکی. همه اینها یک قابلیت جذابیت همچون یک برند یا اینکه همچون یک معرفی‌گری تاجیکستان در عرصه جهانی شده می‌تواند. تاجیکستان معاصر. ولی یک چیز دیگر معلم در اینجا باید گویم که اکنون امروز زمانی هم رسیده است که مکتب‌ها، لیسه، گیمنازیا، اصلا دانشگاه‌ها، همه اون مؤسسه‌های تعلیمی که در تربیه و تعلیم دادن جوانان ما مشغول هستند، بگذار همین گونه درس‌ها رو در خود همین جای‌های تاریخی هم برگزار کنند، یعنی با نمایش برند جوانان، نشان‌دهی فهمونن از گذشته خودشون، اونها هم آگاه باشند. یعنی همیشه جوان امروز ما باید از همون گذشتگان خود بسیار یک افتخار داشته باشد، داند که همین گونه جای‌های تاریخی و یادگاری از فلان زمان مانده است. حالا چقدر شما درست گفتید، مثلا شهر قدیمی سرازم که 5500 ساله تاریخ دارد، همین خیلی نیست. بله امروز ها ببینید باید یعنی انا همون مکاتب و گیمنازیا و لیسه‌ای که یادآور شدیم، یعنی پیش از همه یعنی رو آورند با انا همون ارزش‌های فرهنگی خود ما، یعنی که ببینید که همچون فن درس خودشناسی یا اینکه علم خودشناسی گفتنی وجود ندارد، اما در برابر این باید چاره‌های اندیشیده شود که همین عامل یا اینکه همین مفهوم یعنی در حسی ان همون جوانان وارد کرده شد، راه اندازی کرده شد. این توسط ان همون چخلی که گفتید، یعنی به نزد یادگاری‌های تاریخی تشکیل نمودن اکسکورس‌ها، بله درس‌های سیار، بله اکسکورس‌هایی که به واسطه جوانان میتوانند که از آنها دیدن نمونن از تاریخش و فرهنگ. و دیگر اینکه تأسیس نمودن یعنی محفل‌ها و زیر محفل‌هایی که برای مثال در همین دانشگاه‌ها از جمله در دانشگاه خودمون یعنی به واسطه همین محفل‌ها همین گناه هستند که جلب نمودن شخصیت‌های یعنی کتابدار و شخصیت‌های مکتبدار و شخصیت‌هایی که یعنی با همون تاریخ و فرهنگ ما یعنی تحقیقات‌های علمی انجام میدیم، به واسطه باید اینها یعنی زمینه گذاشته شود. می‌بینید که به خاطر ان همون عرض کردن، به خاطر درک نمودن گذشتگان خود، یعنی به واسطه شروع دیسرتاسیونی در بعد از زمان استقلالیت یعنی تأسیس داده شد که این هم یکی از نکته اساسی شده میتواند که ما یعنی نورسان خود را، جوانان خود را هرچی بیشتر به آموزش یعنی علم‌های دقیق و ریاضی و دیگر، یعنی در برابر این باید همون ارزش‌های فرهنگی گذشته خود را فراموش نکنیم. به خصوص یعنی نسل نورس امروز را باید ما از همون باغچه کودکانه با ارزش‌های فرهنگی، با سنت‌های والای تاجیکانه خود باید تربیت کنیم، آماده سازیم. و ببینید که امروز که این قدر یک زمانی که علم و تکنیک یعنی در رشد که قرار دارد و در برابر این پیشوای معظم ملت همیشه تاکید میکنند که در برابر ارز گذاشتن به ارزش‌های فرهنگی، آموختن تاریخ و دیگر، باید ما به خاطر معرفی نمودن ملت خود باید زبان‌های خارجی رو یعنی ازبر کنیم، از جمله به واسطه در برابر زبان تاجیکی دو زبان خارجی دیگر یعنی روسی، انگلیسی یا که فرانسوی دیگر، ایتالیایی، نمیسی، یعنی همه اینها از آن شهادت میدهد که ما باید امروز یعنی همون دستاوردهای گذشته خود و به واسطه استقلالیتی که امروز ما یعنی سالها و قرنها یعنی منتظرش بودیم که به دست آوردیم، باید آنها رو توسط ارزش‌های ملی خود حفظ نماییم، معرفی کنیم و یک ملت یا اینکه یک دولت بعد از خود باقی مانیم که چخیلی که داریم پیشوای معظم ملت تاکید میکنند، یعنی برای نسل آینده همچون یک نمونه عبرت برای آنها باقی گذاریم. تشکر زیاد، درست هم قید کردید و حتی پیشوای معظم ملت در پیامشان نیز قید نمودند که باید نسل جوان و نورس امروز رو همون در ضمیرشان بیدار نمودن خاطره تاریخی، خودشناسی ملی، خودآگاهی ملی و طرز تربیه و تیار نمودیم که اونها از همون خردی علاقه به آموزش، به علم، به کتابخوانی رو بیارن و برای این فکر میکنم در جمهوری تاجیکستان تمام شرایط ها هست. مکتب‌های زمانوی، دانشگاه‌های بسیار با نفوذ، خیلی شما در بالا نیز قید کردید، آزمون‌های گوناگون، کتابخانه بسیار خوب و ببینید عین زمان کتاب‌های خوبم روی چوب اومده ایستادند که سال تا سال البته هم با زبان تاجیکی هم با دیگر زبان‌ها که هر گونه جوانی ما میتواند از اینا مطالعه کند، از علم برخوردار باشد و پیشوای معظم ملت نیز در پیامشان قید نمودند که جوان امروزی ما
илмомӯзи имрӯзи мо бояд бархурдор аз илмҳои замони муосир, хоса забонҳои русӣ, англисӣ, технологияҳои муосир, аз ино бархурдор бошад, чаро ки мо тавассути омӯзиши илмҳои замони муосир, тавассути омӯзиши яъне ки забонҳои гуногуни хориҷӣ, тавассути донистани забони барномасозиву технологияҳои нав метавонем ба комёбиҳои бузурге ноил гашта бошем. Як ҷаҳон сипос барои суҳбат устоди азиз ва хушомадед ба барномаи мо. Суҳбате доштем бо омӯзгори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, номзади илмҳои таърих Манучер Зарипов. мавзӯъҳои меҳварӣ вобаста ба самти маориф ва илм дар мавзӯъҳои минбаъда матраҳ мегарданд. Шоду пирӯз бошед.